Нормально все будет, молодец. Rekaman ledakan dahsyat pada posisi angkatan bersenjata Ukraina di Liman ramai beredar di Telegram pada Jumat 13 Januari 2023. Dalam narasi unggahan disebutkan, beginilah cara Rusia menghancurkan militan di dekat Liman. Pertempuran sengit di garis depan dekat Svatovo, Kremenaya ini telah berlangsung selama 4 bulan. Selama ini, Rusia mengklaim pasukan Ukraina menderita kerugian besar, termasuk dari tembakan artilerinya di Liman. Pada rekaman penghancuran, posisi selama pasokan amunisi, proyektil menghantam kendaraan dengan tepat dengan amunisi, menghancurkannya bersama howitzer yang berdiri di dekatnya. Jelas narasi unggahan. Tembakan akurat dibantu prediksi UAV Rusia. Убежал, пидор. Я за басиками откачусь. Мужики хоть помогли бы, ебаный в рот. Уже басиков нахуй нет. Они убегают, блядь, дальше убегают. Басики, дайте басики. Блядь. Что за хуйня? Басики надо. Мужики, вперед продвигайтесь, ебаный в рот! Патронов нету, блядь! Возьми мои, блядь, мне нету. На. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.